Let's go. Sok tayo sa loob. Tingka, 5 liters. Rice, dating 41.99. Naging 29 na lang. 0.99. 10 dirham less. So, rice, jasmine rice, sugar, 15. Fresh milk. Sugar. 2 kg sugar. 7 dirham. 4 kg. 10.99. Cardo. 2.25 kg. Good morning, kakapsa. Good morning. Dito tayo ngayon sa supermarket. Lowering price dito sa Alto sa East. Mura ka itong mga macaroni. Oh. Macaroni na may design. Ano lang. Oh. 2.25, 400 grams. Mura. Tuna mahal. Ano? 13. Mackerel. 2 dirham. Ito oh. Beef lachon meat. Oh. Kung magkano lang oh. 3.99. 3.99 lang yan kapsat oh. Nescafe. Peso Gold. 100 grams. Wala lang, sample lang. 9.99 kakapsat. Yung malaki. Ano? Original yan kakapsat. Made in Poland. Poland yan. Pure honeybee. Natural honeybee. So, ano? 1 kg 9 dirham 8.99 kakapsat. Yogurt. Ano? Naka-promo kakapsat. Sa islang. Malalaki yan. Fresh milk. Fresh milk 2 kg 13.28. Malaki. Safari apple juice 1 liters 3.99. Dating 4.49. Yan. Family egg, farm press egg family, only 12.50. Dating
4.95, 5.99. Smoked salmon, 100 grams. Dating 15, ngayon 14 na lang. Oh. Smoked salmon. Qualico chicken, 100 grams. 10.99. Fish club and fish fillet. Fish club calamares. Oh. 13. White fish fillet, 11.99 dating 14.99. Hotdog, Royal chicken frank, 50 grams. Cream. Patatas, potato with skin, 1 kg, 9.99. Ice cream, 500 grams, tatlong piraso. Oh, tatlong piraso. Ito. Ito naman, may kasamang bulilit. 1 liter plus 500 ml. Price, 13 lira. 12.99. Ice cream, cup, 150 ml.